Seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi augite kinya we no achwe gite kia ungavana kaunti ya Meru kethurano ne twitite akiaria kiri mambura za maromba ntere cha mitungu. Kadhuri na atongeria bangi ne bonekete kumeneria bonene mubango jwa uthithwa bwa barabara jwa MTF kiri ubangania bwa budget mubango jwa gutigira o murandi ne jogutengerwa mbecha amona bu ne jonekete kwethirwa jukiaririrwa bonene ontu kinya munene wa Ritingugi obisine ya ngavana Nchamba Mbithe agwete mbaru Antonia we Evans Mawira uria wathamire kambine ya ngavana Kawira ugite we aturite ngaukano na bure antu bakuga ende ni antu bawe akwithirwa akirimira kwa ngavana ni mambura jaraza kinya ja gukinyi ni munini wa ngavana Mutumantu Ithinkia mutugikare na chotariria. Siasa cia Meru ni ciithirite kigwata mwangi kiuthurano ni kia kiumia kanisene ya PCEA Mitungu. Aria siasa kathumba ba murengo mwanya bakirimeneku murengo jura jote kugwata mbaru ngavana wa Meru Kawira Mwangaza batongeretwe ni seneta wa Meru Kadhuri Murungi na munini wa ngavana Mutumantu Ithinkia na bamwe ba MCA swamwe na agwati mbaru bao na murengo jura jo kugwata mbaru ngavana jutongeretwe ni MC wa Mitungu Evans Mawira na murungamiri wa Ritingugi obisine ya ngavana Nchamba Mbithe. Ale Nchamba ugite kumabari kwathukana na Kadhuri ndiri ari wari murungamiri wa obisi yawe. Kadhuri ari mubunge wa South Imenti na ingirire kigina kiawe na mishara iria aritite Ngugi gitari watamukira monkira na arua migambo iria Kadhuri akanukitie na amichokerete kiuthurano negeki kuma ba seneta Kadhuri Murungi na ingire mbecha ciakwa ira ndari kuriwa ciangira twete milioni 2,700,000 mwanka na arua ntariwa mane njo mwero ajukirie mwambi so mwambi kinywe oteki ntona no ntobe na marando ja Kenya Revenue Authority constituency na marando ibati gokiria na Kenya Revenue Authority nikenda mwambia kiriwa mbeza ciawe na Nchamba Mbithe kiriwa oni ote muntu mpande kande Kadhuri Murungi anto babo mpande ithirikari na gwathoro chamathabu ja thirikari lazima wajibike. Atongeria bamwe bethira bakimeneria mubango jwa MTF jwa kwenjanjira ja Meru tiri mamiara cha anto bara na ironi bajuketie banki nambi tractor mamiara more than 20 tractors na tippers nambi ya anto bara na bindi Meru no toyo mbaweta barabara ene Meru na arua no to barabara na nenke serikali kuu lakini ankwenda kuboera barabara ira chire Meru eji iri kwenda attention kinyatoka wa mwaka jomo na nduchuka na ere na tractor ire Meru otiro toka itirango 45 won. Munini wa ngavana Mutumantu Ithinkia akiuga ngavana Mwangaza na aremi kugwatana na atongeria bonthe a ja Meru ni ati otongeria bwa government ira ndi deputy governor bukethira bote witikaniria na senator wa Meru bote witikaniria na cabinet secretary wa national government wa Meru bote witikaniria na MPs bonthe kenda ba Meru bote witikaniria na 45 MCAs na nominated bonthe 70 ba Meru bote witikaniria na akuruba Njuri Ncheke bote witikaniria na otongeria bwa makanisa bote witikaniria na biashara bote witikaniria na amba bote witikaniria na aroi yani ni utongeria bwa kinamna yake kana ni amba na aroi bo witikaniria bo kwa tweka ate witikaniria kinya na deputy wawe uratwakarire nthe no tuingilete tubere twaua woni mamba ingwitikanĩria na kiroto ki ngakuthiata tukomboe Meru twatwika ngavana uyu no athina kiri muntu utikinya kinyangi ikua ugitwa Reverend Mutumantu Ithinkia tukare wa isimba nanga tukauae mbuto gete kwa ibara bombo twitika onto twigara ya Kameru tutiwitikwa kiri banjeti ya kubangira mirandi na kigina kiacio ire MCs ba Meru bakuane bakumithithia yethire kigwatwa mbaru Antonia ja turenda ikwite ndene Meru turenda intobira bire bia bogeta east bie ja bogeta east intobira bire bia egoji bi kwegoji leo turenda kuburetera maendeleo ya kuhuanana kethira ni mbwao
yenjo mitungu ikenjo gwa kabako na twi tayari antu batige kweja bare makurita ngwe be mu bakaiba bwira tukaretero itemized budget tutwire gutumira itemized budget na twi tayari kubunenkera itemized budget irabukomba gutumira buri antu ba Meru go support what you are doing itemized budget bugatiga mbesha kira executive orabotero tiga 3 billion itena nguge that 3 billion distribute to all the 45 ones chitenguge ngabana mutigira mbesha chiawake chakorani ofisi yewe irabokwa na manager bu kote atweke iko mawira ake marari tayari brother inge no kwenda bangi benjerwa barabara kakwende togatulasia maruke enda barabara sienjwa mwananchi is a powerhouse mwananchi niwe mwenye mbecha na okethera oga woni nonto nkanga bana ntuko imwe tekwenda otulelwa maruke enda nenkanira maendeleo mwananchi obatere kuikerwa maendeleo nonto ne ohoti bwaku boko toma ureterwa maendeleo teo ina mutumoke uke worship mutuma wa promisete waheshimiwa babetu every word twaba milioni eana na iyo ye manifesto ne yetu tutangura tutandeliti noeri so babwe kwekera milioni 60 kire wond kinyabwe kabotiaria milioni 40 na ofisi na ibo batera wekera ile yana ria twabwirite kenda antu babendelea kuona maendeleo Chamba mbithe na ugite thirikari ya Ngavana Mwangaza ni kurita ngugi bwega na gutirwanyirwo thuji rumira ruga ni batumirite kigina buthuku twa warungama no ntuku imwe atwetera EACC baturetera report ekwa gwigintu kiurite Meru atwetera control on budget tura gwigintu kiurite Meru kira kithithikage gitare onthe ndwangi cia thirikari cionthe cio cunkuri gaitweja number 1 ende tweja no twatongere ba interest ciao ibaba yaigwa mbeche kuthuka bubu karau tendeje kwejo na bui bare antu barabashunguza amantu jau ndenda tuthithirwo cunguci bumwe twirwa gintu kia Meru kira kiurite kirima wira adiuga we ni mirandi awandi mitungu ethirite akithingatio kagita kakugwata mbaru Ngavana Mwangaza kwera mawira tete komenete ndaka yetu ikabate turaugire katumenyere Meru yetu ntuite gwita bwega sawa sawa na mawira karibu sana ndio nataka urete na uone buru mawira atu bara tukuga itugwetaniria mwito jumo na Ngavana Kawira Mwangaza tumeumizwa sana itukuumizwa na inya muno nuntu barenda bonthe twithira twika kabune kamwe twiruja na Ngavana na ndi batu turebere twina thine mbi dangu buromba rui twigirwe ni no kiao kidogo butuchokia no kaviterera turengirwe erondo nayo bali wa batu ngatu wonka lakini batu iteka twitite gukaria Ngavana Kawira Mwangaza ikenda gutwika atigwitithia Meru bwega atugirite into bira babu batutumire twitogira na muthiene kuri na ombekano bunene seneta Kathuri kwithira rinde bene kithurano ne kia mwaka jwa 2027 akirombaga kana akirujera gite kio Ngavana uthani mtori tio kuthano deputy speaker ndene Kenya uthani twa muthani nyaka Meru are moi kubanga kithana kubanga ka Kenya Murungu wewe ibacho maromba yetu itotokuthaitha baba ukibo ya bange Murungu ibo ya Kathuri turiuga ojo batue atu totikiraga ukaje kwa gwe kiroto kingi ubakurote urote buru no te karoto kina inaga nonto torio nonto Meru ne kwenda mtu mukirua ngai Meru ne kwenda kiongozi omba kugwatithania Meru atekoroithia Meru akinya gwatu Akathuri gokenda ri Akathuri amwije Akathuri amwije atenda giti kinya gakenda ri akwena makosa hakuna makosa so otro ndona ndenda pressure tugita kureni bora yantu be borenda tuthithia ate antu betu turombe gitigiku bambire ikya rais mbere 2020 bambere kawe deputy president ndere yina Murungu abwira bumbire kai buriuga Ngavana mbere no Murungu obutuma mbuga kireni yetweteni ana okare senate mbwira yeno Murungu obutuma ora bokambera Kristo milioni yontafanya kuma mitungu gicigo mbunge kia Southiment nke report rateto cia wero weekendi riakwa rietwa ni Mutungi Nkare.